Srbi smo danes fucking gremo trenirati, stari, zaredil sem se, vidite to faco, ne, smo na smartwatch, se pa fucking gremo kam, stari, na štenge. Let's go! Evo ga, folk, stari, prišli smo, fucking, kam smo fucking prišli? Stari, prišli smo, kam smo prišli? Prišli smo, stari, fucking na Streetworkout, kam smo, fucking na štenge. Na štenge, danes brat. bom jaz tekmoval proti komu? Proti komu? Proti njemu. Proti meni. Proti njemu. Proti meni. Kaj pa boš delal spo? Sklece. To bom delal. Sklece bomo delali. Delali bomo fucking pull-upe, push-upe, pull-up, push-up, kaj še je? Stari. Sklece, fucking, vse bomo delali in kdo bo boljši, Jaz bom boljši, stari. Zdaj napišite komentar, Jaz bom boljši, vsi pišete za mene, ker sem jaz najboljši, je tak? Znači to je mirsat, moj bruder. Jaz sem njegov brat in zdaj gremo na štangi. Fuck yeah! Ja, brate, wow! Evo nas, folk, prispeli smo na fucking plac, kjer bom fucking zdaj se na bildo, ker sem fucking debela svinja, stari. Ne bom zdaj pokazal, ker me je sram, ampak zdaj gremo fucking trenirati, zdaj se gremo do Švica full. Folk, jaz mislim, da ne mora niti enega. Mogoče, ajde, koliko naredim, kamerman, koliko je naredim? Enga. Hajmo! Pol leta nisi bilo! Ne mora biti! Ajde, šenga. Ajde! Ne mora več! Skleci! Jena! I! 2 meseca pa sem fucking na bildo, zdaj te videli, zdaj ne mora niti enega. Glava boli. Kaj boš pa treba zdaj? In zdaj sem jaz naredil pol, gledajte mene zdaj. Kaj je to? Nekaj se meni smejo od koliko? 4, 5? Stari, ne more več. Aj še enega. Majstor. Pokaži, da si močen zdaj kamer, hajde. Gorila, stari. Moram fucking vodo spiti, stari. Energija. Gremo. Stari. Ne pucate. Gremo dalje, stari. Fucking, jaz se bom tak folk na bildo, nijate pojma kako sem fucking na bildo, stari. Dajte mi, 2 meseca sem si rekel, ne bom več igrat špilo, tak face. Zdaj se ga bom na bildo, stari. Ena. Gremo zdaj. Ajde še. Nice. To su roke fucking junaka, stari. Daj, Belga! Ajmo, sljedeći! In folk, jaz mislim, da bo moj brat umrl, ker smo zdaj snemali smo, zdaj pa ded je mrtev, ne mi kaj dela ponorev, gremo zdaj ta, pridite stari, pridite vsi majke mi, glej ga. Si vrej? Ja. Stari, treba laufat! Skur, pita! Skur, pita! Stari, dobro! Ajmo! Prit! Ajmo! Kaj si fuken, kak je bil to fucking naporen trening, stari, ampak folk, če nam je bil všeč ta fucking video, opalite like, šerajte, naročite se in mi se vidimo na katerem drugem videu.